ngasi video asida Europe ki khwaidagi fajaba mafam Italy harba lebak asigi interesting oiba facts kaya khangminasi Italy malemda yamna maming chatpa lebak ni aduga fajaraba architecture fashion literature design asigumba masing thingam draba kaya na contribution tawbagi damakta yamna famous oiba lebak ni masit natna chaba thakpa punsi mahing asigumba asidasu prithvi gi miyam na Italy bu sonaribani Rome Italy gi capital city ni aduga tourist kaya gi khwaidagi visit tawba city amasuni Rome 753 BC da Romulus hariba asina founded tawki Italy hariba lebak asigi capital city Rome hariba asi Italy lebak semlakpadagi capital city oiraga lakhide 1871 dagi Italy gi capital Rome oirakhi masigi mamangda Turin Florence hariba city singda capital oiramki square kilometer lakh ahumga sumna lising amaga chahumga nifu Italy gi pak chawal land area ni aduga lebak asida apunba mi gi masingna chawrangna 6.4 crores muk lei ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯕ 29 ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯗꯧꯅ ꯏꯇꯂꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯔꯤꯖꯟꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ ꯔꯤꯖꯟꯁꯁꯤꯡꯕꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁꯄꯨꯅ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯟꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ ꯏꯇꯂꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ 20 ꯔꯤꯖꯟꯁ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ 1999 gi January tang ama faw Italy da Italian lira haiba currency asi chatnaramki adubu masigi matungdagi amu euro haina chatnarakhi euro currency amaga Indian rupees 89.31 mukka manai Italy economy gi oina yamna fibam faba lebakni lebak asigi GDP su $1.962 trillion mukne aduga malem gi oina GDP rank su nipan subani population gi matung inna Italy malem gi oina kulhumdoi suba lebak amani 83.3% mukna major religion Christianity aduga 12.4% na unaffiliated aduga 3.7% mukna Islam aduga Buddhism Hinduism amadi atop religions kaya su mafam asida khundarga lei interesting oiba Italy gi facts sing gi manungda malem da khwaidagi pikpa lebak amani khangnariba 0.44 square kilometer khak pak chawba mi gi masingna nagi chanipan muktang leiba independent oiraba lebak Vatican City Italy gi capital city Rome hariba sigi mayai maktada leiba lebak amane Italy gi official marol Italian aduga literacy gi changna 99.2% ni pokpagi chang yamna wange aduga sibagi chang yamna nemi maram asina Europe ki manungda Italy khwaidagi population yambada manga suba lebak ni ngasi malemda football masana asibu ngaudaba lebak leitabugumbani US Canada hariba lebak khara asinatna Italy gi football fans aduki matik football famjabana disease amagum oiri national sport su football oiri football world cup history da Italy khwaidagi successful oiba nation amane ngasi fawbada world cup marirak mai pakraba lebak amane aduga final kaya su yobu ngamkhre Europe ki oina Italy sahi yamna kuiraba university yamna leiba mafamni prithvi gi khwaidagi oldest universities top 10 gi manungda maridi Italy lebak khaktada lei malem gi khwaidagi liraba University of Bologna lebak asida lei aduga university asi soklising amaga supna marfuga nipan da founded tawki ngasi fawbada continuous run tawrakliba university amani hiram khudingda develop oiraba lebak asigi chaba thakpagi lamdasu adukki matik famous oiba mafamni Italy afaba makhalgi wine drinks asi yamna famous oiba masit natna prithvi gi khwaidagi yamna wine producer toba lebak amani masina maram oiraga malem gi khwaidagi yamna wine export toba lebak sune ayambana Germany US UK asigum lebak singda export tawi lebak asigi interesting oiba invention ama hairagadi ekoina ngasi season nariba eyeglass sing asi ahan bada Italian singna puthokki chapchaba date khangdrabasu eyeglass sing asi 13th century gi matamda Italy da semki Roman singna matam kayadagi mayek chawthokna unaba seasonarki matam aduda eyeglass sing asi maru oina monk haiba sadhu singa seasonaki ngasi su Italy cutting edge fashion haina khangnaba asigumba sem sabada masak khangnaribani aduga malem gi stylish eyeglass kaya marom su lebak asida design tawri ngasi malem gi miyoi pumnamak na masak khangnariba America bu discover tawkiba Christopher Columbus hariba explorer asi Italy machani 1451 da Italy gi Genoa hariba mafam asida pokki masita natna ngasi electricity gi maru oiba source oiriba battery 1800 ta Italian scientist Alessandro Volta
हारिबा असिना असेंबा बैटरी सेमखी साइंटिस्ट असिगी ममिंग लौरदुना इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट वोल्ट हाइन ममिंग थोनकी इटली की फजरब आर्किटेक्चर्स आर्ट्स कया असिना टूरिस्ट कया की पुनिंग चिंचिल्लदुना ngasiदी मालेम की ख्वाइदगी विजिट तौबा लेबाक सिंगी मनुंगदा मंगा सुबर रैंक द ले 2019 दा 64.8 मिलियन रोम लेबाक असिदा विजिट तौबा लाखी अदुगा 2020 दना मियोय 62 मिलियन रोम विजिट तौकी इटली की रोम फ्लोरेंस पिसा हारिबा मफम सिंग असि ख्वाइदगी विजिट तौबा मफम सिंगनी ऑफिशियल ममिंग इटालियन रिपब्लिक हाइना खंगनरिबा लेबाक असिगी मियोय सिंगना ख्वाइदगी पामना चानरिबा चिंजाकती पास्ता सॉस अमदी पिज्जा असिबुनी अतोपा फैक्ट्स अमना इटालियन सिंग असि सुपरस्टिशियस हाइबा जादू मंत्र तौबा अमदी अंधविश्वास सिंगदा असुक्की मतिक थाजै यूरोप की लेबाक सिंगी मनुंगदा इटालियन सिंगना ख्वाइदगी सुपरस्टिशियस ओय अयाम मफम सिंगदा नंबर 13 असिबु बैड लक सिंबल नि हाइना लौनै अदुबु इटली ददी नंबर 13 असिबु गुड लक सिंबल नि अदुगा 17 नंबर बुना बैड लक सिंबल नि इटली हारिबा लेबाक असि यामना क्लोज ओइना वर्ल्ड मैप त येंगलबदी अवांगबो मखल की बूट की मोंग माली पृथ्वी की ओइना ख्वाइदगी हाना इटली दा 1149 दा बैंक हौदोकी मिडल एज की मतमदा असेंगबा अहानबा बैंक सेमकी 1149 दा जेनुआ हारिबा मफम असिदा बैंको सेन जॉर्जियो हारिबा बैंक असि हौदोकी बैंकिंग सिस्टम असि की कॉन्सेप्ट असिना मरम ओइरगा लंतुम मरांग कायना सेमगतपा ngamki इटली की नॉर्थन थंगबा माइकेदा लेरिबा आइलैंड पोबेगले हारिबा मफम असि मालेम की ख्वाइदगी अकी तुजुंगबा पोकपा भूत थोकपा मफम नि हाइदुना मी चंगनदबा मफम अम ओइरी 18th सेंचुरी की मतमदा हारिबा आइलैंड असिदा मतम अदुदा लैना लैचत लाकपदा नारबा मियोय सिंग थमनबा क्वारंटाइन जोन ओहेनकी अदुगा सेंचुरीज अनिमुक्की मतुंगदा मेंटली नारबा मियोय सिंग थमफम ओइकी हौजिकना मी अमता चंगबगी अयाबा पीदे मरम असिना ngasiदी ख्वाइदगी हॉन्टेड प्लेस अमनि हाइना खंगनरी यूरोपियन लेबाक सिंगी मनुंगदा इटली ख्वाइदगी अर्थक्वेक थोकपना चैथेंग फंगलिबा लेबाक अमनी 1693 दा थोकिबा सिसिली अर्थक्वेक ना मी लाख अमरोम हाटकी यूरोप लेबाक निपान की मनुंगदा संदोकलगा लेरिबा माउंटेन सिस्टम असि अल्प्स माउंटेन रेंज हाइना खंगनै हिमालय माउंटेन सिस्टम गुम्बने माउंटेन सिस्टम असिगी ख्वाइदगी वांगबा हाईएस्ट पॉइंट असि इटली दा लेबा व्हाइट माउंटेन असिनी वांगबना 15,771 फीट वांगे इटली मालेम की ओइना ख्वाइदगी यामना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लेबा मफमनी हेरिटेज साइट यांखै हुमदोय लेबगी मनुंगदा ममिंग चटपा खरदी अल्बेरो बेलो वेनिस अमल्फी कोस्ट फ्लोरेंस पोम्पेई असिना चिंगबने इटली की ख्वाइदगी मेन अट्रैक्शन पीबा पोट अमा हारगदी लीनिंग टावर ऑफ पीसा 1173 दा कंस्ट्रक्शन तौबा हौखिबदगी फाउंडेशन लिंखिदबना नोंगमगी चेपथरखी वर्ल्ड वार 2 की मतमदा हारिबा बिल्डिंग असि नाजी सिंगना वॉच टावर ओइखी 2008 दा इंजीनियर सिंगना रिकंस्ट्रक्शन तौदना लाकदरिबा चही चनी फावददी लीनिंग टावर स्टेबल ओइरनी लाउथोखी अदुगा इटली की इंटरेस्टिंग ओइबा फैक्ट्स अमा हारगदी फ्री रेड वाइन फाउंटेन अमकक कैलरी दी ओर्टोना हारिबा टाउन असिदा लई फाउंटेन असि पुंग कुनमरी नोंगमता कानदना रेड वाइन चेंधरगा लई इटालियन सिंगी सुपर कार्स कयाना ngasiदी अमुक्का हेना मसक तागली इटालियन सुपर कार ब्रांड सिंगी मनुंगदा फेरारी लैम्बोर्गिनी लेंसिया मैसेराती हारिबा सिंग असि अदुक्की मतिक डिमांड लेबा ममिंग चटपा ब्रांड्स ngaktani पिनिनफेरिनास बैटिस्टा हारिबा हाइपर कार असि इटली की ख्वाइदगी यांगबा रॉड लेगेल कार अमनी असुमना अमेजिंग ओइबा फैक्ट्स कया खंगनबगिदमक्ता चैनल असिदा अहानबा ओइरबदी सब्सक्राइब तौसिनबियु अदुगा लाइक कमेंट तौबसु कौबिगनो मथंगी वीडियो अमु ngaiminase